babandiza ahari intunga mu stage batyo baza omuri Kihindi n'ebindi bicweka kwetorora etawuni ya Rukungiri. Yo implementinga trade order ko abandi batwirinde bakora itwaho tukabanza twahereza abantu time kugira ngo betegure ibintu byabo babihemu kandi ninyesiga ngo about 70% y'abantu abitwabegambire ngo bihemu ibintu byabo babishenye bachikozire abari abombekere irigare mbatumanye because abamatoheza nka enforcement notices bazigino wali so umuntu wena rukumangwa yombekero mu mahanda urukumanya ngo yombekere irigare atira muri Qur'ani hateri zo batutwamareza iki process neza kumare biro bitatu abebembire urureji nabagerangu nabagomezamu no kushenya kandi ngo emyanya eyibatakahikiremu nebija kuhikayo. Kateka uneza kugumizamu kumare biro nka bitano umishomwe so twe tero maranga abantu bona abutubire twamakinjire abo twagambire hariho naho ufutarahikire so twantugira ngo mwena abine ibyombeko bibi bikurebeka kubi birake kushenyuka abo bona abariyo mihanda abo bona babire batakashenyire bya temporary structures mu bishenye erizuba right now abu ebintu byabo byashenywa bagambaho neitwe z'abantu bakuja kudemolishinga ibintu kandi same committee physical planning committee iyo yamperize buri kimwe cyone right from ya title atangira arana title ijeje inera title natunga plan are approved by the physical planning committee ninja natandika kumbeka under their guiding arkungira cyatushikahera izoba ebintu byabakara ubuzima abo kubana muri kiriyo kigendo misho ebintu byona babishenyagura abantu bona babibine paise za parish modo bona bagaruka cyaro municipality yona mazima turukubi enkuto numuzireba bare mukore kute zone siskire zona turukubi muzeyi turuhire abanyarukungiro turuhire kandi no butetegereza bwito tusasire bibikoze twabikora turukubireba bwene we barebyo turungwira amakuraga gashakwa Dan Basiriye abwa TV West.